Ista stvar je sa bolom u uhu. Otalgija, bol u uhu je najčešće kod dece uzrokovana zapušenim nosem. Vi znate da je povezano srednje uho, Eustahijeva tuba povezuje nos i srednje uho. Kad je zapušen nos, zapuši se Eustahijeva tuba, napuni se sekret u srednjem uhu i to boli. Ali kada damo odgovarajući čistač nosa, isperemo nosić, damo, na primjer, ibuprofen lek koji ima analgetski i antiinflamatorni efekat, otpuši se nos, otpuši se Eustahijeva tuba, dete više nema bolova. Zašto da mu dajemo antibiotike da je to primarno virusna bolest? Dakle, vrlo je jasno i potpuno definisano, virusne bolesti ne lečimo antibioticima. Na početku je ona uvek virusna. Ako ne pomogne otpušavanje nosa i davanje analgetika, odnosno antiinflamatornog leka, onda ima smisla da se dete odvede doktoru, da se uradi otoskopski pregled, dakle ne da pipamo ovo, od tog posla nema ništa, i da se onda vidi da li je to za antibiotik. Ali ako vi otpušite detetu nos, date mu 2-3 puta dnevno ibuprofen, dete bude dobro, dan, dva, prođe sve, to je prava priča. Na taj način smo sprečili nepotrebno uzimanje antibiotika. Ali kad takvom detetu date antibiotik, pa mu i otpušite nos i prođe sve, onda ljudi kažu, evo, pomogu mu antibiotik. Nije. Pomoglo mu je to što smo mi rešili problem uzroka bola u uhu, a to je zapušen nos.